Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
محمد المسيرة والفضيل والشرف بالدرجة وعائلة ربي وبعد مقام اللهم صل. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. الفاتحة على هذه النية وكل نية صالحة.
يا فضل إكرامه يا فضل بركة يا فضل الشفاعة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. شهد لهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور
نور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع
يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور جل جلاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا محيي الموتى برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل الله وجعلنا من عباده الصالحين. صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الله أكبر. لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر اغفر لي وارحمني واجعلني الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت اللهم سلمنا والمسلمين اللهم انصرنا والمسلمين اللهم احفظنا والمسلمين واكفنا وإياهم أجمعين شر مصائب الدنيا والدين صلى الله على خير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم بحمده الكريم دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر 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 كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي يا لطيف يا وافي. الله يا كريم وأنت الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا فارق الفرقان ويا منزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. أعنا فيه على الصيام والقيام وحفظ اللسان وتلاوة القرآن واحفظنا من الذنوب والآثام وارزقنا يا الله حسن الختام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. إلى حضرة الفاتحة. آمين يا رب العالمين. يا مجيب السائلين استجب دعانا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد. أهلا وسهلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin para jamaah dan pemirsa YMA TV serta TVRI Sumatera Selatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan iman kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini 19 Ramadan 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 19 Maret 2025 Masehi, telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Qasim Alkaf SAG yang akan menyampaikan ceramah dengan pembahasan Jadikan Al-Quran sebagai Hudan. Sebelum memulai acara kita pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca Ummul Kitab. Ala hadhihi niyah wa ala hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami menghimbau kepada para jamaah, bagi yang belum berniat untuk iktikaf, silahkan untuk meniatkan iktikaf. Serta untuk keamanan dan kenyamanan dalam beribadah, barang berharga bawaan jamaah silahkan dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Hadirin para jamaah dan pemirsa YMA TV serta TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, selanjutnya marilah bersama-sama kita dengarkan ceramah agama oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Habib Qasim Alkaf SAG. Kepada Ustadz kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalam ala man unzila alaihil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladzi ta'allamu wa 'allamul Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi alladzi tamassaku bi sunnatihi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin jamaah Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita nikmatul iman wal Islam, sehat, afiat, nikmat waktu dan umur, sehingga hari ini hari ke-19 daripada bulan suci Ramadan. Kalau dilihat bahwa kita sudah memasuki hari-hari terakhir, wa ausatuhu maghfirah, hari-hari di mana Allah membukakan pintu-pintu pengampunan yang begitu luas. Semoga kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita tidak dapat pengampunan berarti kita termasuk wong yang celaka. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ghurima anfu rajulin idza dakhala alaihi ramadan wa tamma ramadan qabla ayyughfaralah. Sungguh terhina nasib seseorang hamba, sungguh celaka kalau dia didatangi bulan Ramadan, lalu bulan Ramadan berlalu, dosanya tidak ada diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita inginkan dari kehidupan ini, kita minta agar Allah memberikan ampunan. Masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan ini karena banyak dosa. Ya, banyak dosa, masalah dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan ekonomi, segala macam itu penyebabnya karena banyak dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, seandainya kita tidak dapat pengampunan di bulan yang penuh dengan rahmat ini,
kita termasuk orang yang paling rugi. Dan orang-orang yang mendapat pengampunan itulah orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Jadi kalau kita jingok man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu. Jadi yang kita kejar itu pengampunan Allah. Kalau kita puasanya bagus, ya benar-benar mengharapkan ridhonya Allah, dapat ampunan. Yang kedua, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu. Kalau benar-benar kita mengisi malam-malam Ramadan itu dengan qiyamul lail, khususnya di bulan Ramadan ini adalah tarawih, ya, tarawih. Insyaallah kita dapat pengampunan. Dan dikatakan pula oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, siapapun di antara kita yang kepengen dapat malam Lailatul Qadar, maka jangan tinggalkan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. InsyaAllah mudah-mudahan ana yakin yang duduk di masjid ini adalah orang-orang yang selalu istiqamah untuk memelihara sholat 5 waktu. Ikhwan rahimakumullah, satu hal lagi yang paling utama yang membuat kemunduran bagi kita umat Islam ini, kita ini ninggalkan Quran. Ya, ninggalkan Quran. Jadi disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang di dalam firman Allah ini menunjukkan keluhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, wa qala ar-rasul ya rabbi innakum ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku ini sudah meninggalkan Al-Quran. Kenapa umat Islam menjadi umat yang selalu terintimidasi? Menjadi umat yang selalu disalahkan, menjadi umat yang selalu dikambing hitamkan. Karena umat Islam tidak menjadikan Al-Quran sebagai imam di dalam kehidupannya. Jadi kalau ditanya, kalau kita mati itu kan ditanya di alam kubur, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kita nak jawab pasti Allah. Mak mano kita nak jawab Allah kalau hari-hari kita tidak pernah ingat sama Allah. Hari-hari kita tidak pernah zikrullah. Man rabbuka wa man nabiyyuka, siapa nabi kau? Nak nyebut Nabi Muhammad, tidak pernah nyadikan Nabi Muhammad sebagai uswah. Disebut Nabi Muhammad, dia tidak salawat. Diajak solawatan mulutnya mingkem, ditanya ngapo mingkem ndak baca. Jadi kita kalau disebut nama Nabi Muhammad, termasuk uang yang celaka itu kalau disebut nama Nabi Muhammad, dia tidak solawat dengan Nabi. Berat mulutnya kalau nak solawat. Tapi kalau diajak dangdutan langsung lincah mulutnya. Ya. Diajak solawatan berat. Banyak salawat-salawat yang digubah oleh para aulia, yang salawat itu untuk menjadi obat, menjadi sarana biar kita mendapatkan kebaikan. Karena Rasulullah itu miftahi babi rahmatillah, kunci rahmatnya Allah, kunci rahmatnya Allah. Jadi kalau nak ditanya man rabbuka wa man nabiyuka, nak nyebut Nabi Muhammad, salawat beda pernah. Mulutnya berat nak salawat. Ditanya, waman imamuka, siapa imam kau? Nak nyebut Al-Qur'anu imami, maco Quran tak pernah. Mulutnya berat, matanya saro ngawas Quran, ngapo banyak ngawas maksiat. Matanya malah ngawas TikTok berjam-jam. Tahan, nyok, ya Allah sudah sekian jam. Maca Quran 5 menit, tak tahan, tidak kuat. Nak ngatakan Quran sebagai imam, maconya lagi jarang. Quran itu cuma jadi pajangan. Siapa wong yang ninggalkan Quran? Man lam yakra'ul Quran faqad hajaro. Termasuk manusia yang ninggalkan Quran, hari-harinya dia tidak baca Quran.
Idak ngaji sejus, idak setengah juz, idak satu halaman, idak setengah halaman. Berat. Ini termasuk wong yang ninggalkan Quran. Masuk rumahnya nyingok pajangan luar biasa. Ayatul Kursi, kaligrafi. Berapa kaligrafi ini? 15 juta. Bagus dah? Bagus. Tapi lebih bagus lagi Ayatul Kursi itu ada dalam hatinya, ada dalam darah dagingnya. Setiap dia nak keluar baca Ayatul Kursi, masuk rumah baca Ayatul Kursi, nak tidur baca Ayatul Kursi, bangun tidur baca Ayatul Kursi, nak begawi baca Ayatul Kursi, selesai begawi baca Ayatul Kursi. Jadikan Ayatul Kursi itu darah daging dalam kehidupannya, bukan jadi pajangan. Ini sebelah situnya kaget Asmaul Husna. Mahal pula regonya. Berapa ini Asmaul Husna? Saking bagusnya 25 juta katanya. Dia tidak pernah hari-hari menyebut nama Allah yang mulia itu untuk meminta. Subhanallah, kalau jemaah subuh Masjid Agung ini diajak dulu maca Asmaul Husna. Walaupun ada yang melo, ada yang tidur. Ya tak? Tapi alhamdulillah diajak tiap subuh maca Asmaul Husna. Jadi barang-barang itu bukan jadi pajangan. Pajangan itu untuk mengingatkan kita. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Dengan nama-nama yang bagus itu mintalah kalian. Ya dzal jalali wal ikram mitra ala dinil Islam. Ya, dengan menyebut nama Allah minta kita mati dalam keadaan Ya Gawi ya Matin ikfi syarrad zalimin. Itu kita jadikan doa untuk minta itu asmaul, bukan cuma jadi pajangan. Ayat Quran, ini kalau seandainya nak melet pakai ayat ini. Jadikan untuk melet. Alangkah kecilnya Quran dijadikan untuk melet. Kalau takut kena gangguan jin, baca ayat ini. Bagus tak? Bagus kalau. Tapi ini merupakan bacaan, bukan sekedar jimat. Bininya hamil, maca surah Yusuf. Biar kalau lahir betino cantik, kalau lahir lanang ganteng. Bekacau dulu. Tak? Mak mano kalau anak tu lahir tidak sesuai dengan bapaknya, mak cemung lain bapaknya tu. Jadi bacaan-bacaan itu bagus. Waktu dia hamil dibacakan surah Yusuf, tidak apa-apa. Ya, kalau kita tidak ada masalah. Itu memang merupakan sesuatu yang disiapkan Allah untuk kita meminta. Tapi bukan sekedar itu. Bukan sekedar batas itu ayat Quran itu. Malam yakra'ul Quran faqad hajar. Umat Islam tidak ada faham. Jadi bukan cuma untuk pajangan, tapi justru untuk jadi pegangan. Dan di bulan suci Ramadan ini dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan ini Allah turunkan Quran. Untuk apa? Hudan linnas. Sebagai petunjuk. Tapi umat Islam tidak ada jadikan ini petunjuk. Umat Islam ini tidak ada faham apa yang diajarkan Quran. Sehingga ketika kita melihat ada umat Islam yang keras dengan kekufuran, kita katakan apa? Intolerir. Yang ngomongnya Islam. Padahal dikongkon oleh Allah untuk kita bernahi mungkar. Kalau amal makruf ini lemah, ana datang ke masjid dihormati wong, disuruh ceramah, balik dinjuk duit pulo. Itu amal makruf.
Kalau nahi munkar ini sudah sago, ya tak? Banyak musuh, sesip tangkep polisi, itu dikatai wong pulo, repot gino ngurusi tempat maksiat, ngurusi diri kau tu dewe. Jadi saling kata wong Islam nih. Tengok kadang-kadang di medsos itu masuk satu berita di mana wong rotiban sampai seolah-olah macam lupa. Umat Islam yang lain ngatoi. Apa dia macam itu? Ajaran Islam model apa itu? Jangan saling kato. Dia itu gerakan seperti itu saking khusyuknya. Yang diingatnya itu Allah. Melok ngatoi umat Islam. Kenapa? Tak erti Quran tadi. Tengok ada tempat maksiat ngedem. Ada orang yang ngenjuk tahu dikatoi. Repot ngurusi. Wajib kita ngurusinya. Ya, misalnya di kampung nih ada tempat maksiat. Di Quran disuruh kita tak boleh diem. Rami-rami wong sekampung tuh ngenjuk tahu sama camat kami tak demen ada tempat maksiat nih. Kami tak galak kampung kami ini kotor. Kalau tak dilogoi, ya artinya kita mesti punya tindakan lain. Karena kalau Allah nurunkan bala azab, kita diam duluan kita kena. Ya, karena kita disuruh wal takun minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar. Orang-orang yang sama Nabi, wong-wong yang cinta Nabi, wong yang nak ngikuti jejak Nabi mesti asyidda 'alal kuffar. Tegas mesti dengan kekufuran. Tegas. Ini kita lempem. Kalau dengan wong Islam saling kato, saling hujat. Ini tak ada ngerti Islam. Man lam yakra'ul Quran faqad hajara. Wong yang meninggalkan tidak membaca Al-Quran, maka dia termasuk wong yang meninggalkan Al-Quran. Maka kita baca Quran. Tak baca kita datang-datang nak ngomong Al-Quranu imami. Quran itu adalah imam kami. Tapi kita tidak pernah menjadikan Quran itu sebagai imam dalam kehidupan kita. Hal-hal yang diharamkan Quran, anak baik kita lajukan. Terlalu lemah umat Islam ini gara-gara dia tidak mengenal Al-Quran. Man lam yakra'ul Quran faqad hajara. Wa man yakra'ul Quran wa lam yatadabbara fihi faqad hajara. Wong yang cuma maco tapi tidak pernah mentadaburi isinya, berarti orang-orang tersebut telah meninggalkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sebagai hudan linnas, tak bisa tiba-tiba kita bisa memahami tanpa kita mentadaburi isinya. Apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu. Sehingga harapan kita dengan Quran itu, kalau kita ingatkan doanya di dalam bacaan orang-orang apa anak-anak TKTP Quran tuh, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atra
fannahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Kita minta kasih sayangnya Allah itu diberikan kepada kita dengan keberkahan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman. Ya Allah, jadikan Quran ini imam bagi kami, petunjuk bagi kami. Wa nur, menjadi cahaya dalam kehidupan kami. Kalau Al-Quran sudah menjadi cahaya dalam kehidupan kita, insya Allah wong mandang kita bercahaya. Kita pun mandang wong bercahaya. Tidak mandang wong tus uzon tus. Wong ini ngel ke di hati we. Tiap hari purik. Ingok dia duduk depan, kita purik. Ingok dia nyendek, kita purik. Ngapa pandangan ini tak kata pandangan cahaya. Mandang tu tak bagus terus dengan wong. Waj'alhu lana imaman. Jadi pertama kita minta kasih sayangnya Allah dengan keberkahan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman. Jadikan Al-Quran itu petunjuk imam bagi kita. Wa nuron, cahaya. Wa hudan, hidayah. Wa rahmah, dan sumber dari segala kebaikan. Allahumma dzakirna minhuma nasina. Ya Allah, ingatkan kami dengan keberkahan Al-Quran ini kalau saat kita lupa. Ya. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna, tambahkan ilmu kami ya Allah. Jadi Al-Quran ini sumber ilmu. Minhuma jahilna, dari kebodohan. Ini maka yang disedihkan oleh Nabi itu kita ini banyak ninggalkan Al-Quran, sibuk ketika ngantenkan baca Quran. Bagus tak? Bagus. Tapi pengantinnya tidak pernah baca Quran. Dalam rumah tangganya tidak pernah baca Quran. Yang nganten ke baca Quran itu bagus. Tapi dalam kesehariannya dia tidak baca Quran. Cobalah kita evaluasi diri kita. Berapa banyak kita baca Quran? Kalau sudah baca Quran terus dengar belesu. Berat nian rasanya. Ngapo berat? Quran itu adalah ayat suci Al-Quran. Ayat sucinya Allah. Jadi kalau mata kita ni kotor, memang sago mandang ayat suci itu. Namoi budak baca Quran bagus tak? Bagus. Tapi mak mano budak tu kaget besarnya bagus baca Quran. Ini yang penting, kita itu memahami bagaimana Quran ini bisa dijadikan dalam kehidupan kita itu memang hudan, petunjuk. Kadang-kadang itu tadi Quran cuma dijadikan jimat. Wong mati sibuk baca Quran. Yang hidup nih lebih perlu lagi dibaca ke Quran. Yang mati dibaca ke Quran bagus. Tapi yang hidup ini lebih penting lagi. Ngapa? Karena itu adalah sumber kehidupan yang terbaik adanya di Al-Quran. Jadi kalau wong sibuk baca Quran, man syaghalahul Quran wa dzikri an mas'alani a'taituhu afdalu ma u'tis sa'ilin. Di dalam hadis qudsi dikatakan, kalau kita ini disibukkan dengan baca Quran, maksudnya bukan hari-hari kita baca Quran, terus kita tak ada begawi. Tidak, nak begawi baca Quran, selesai begawi baca Quran, nak makan baca Quran, selesai makan baca Quran. Itu maksudnya. Jadikan sebagai benteng dan mengiringi dalam kehidupan kita. Karena Al-Quran ini hablullahil matin, talinya Allah, tempat kita berpegang.
layan qadi ajaibuhu, keajaibannya dak bakal putus, terus bakal terbukti. Luar biasa Al-Quran. Wala yakhluqu ala kasratir raddi, idak do jenuh kita nengenyo, idak malek. Walaupun imam tu baca Fatihah lagi, tegak lagi, maco Fatihah lagi, terawih tegak lagi, maco Fatihah lagi, tambah lama, tambah lemak kita dengarnya. Wala yakhluqu ala kasratir raddi, man qala bihi sadaqah, siapa yang berkata sesuai dengan Al-Quran, itu wong yang mendapatkan kebenaran, ya, kejujuran dari apa yang dia buat. Wa man amila bihi rasyada, wong yang berbuat tidak galak, tidak sesuai dengan Quran, dia wong yang mendapatkan petunjuk. Wa man iktasama bihi hudiya ila siratim mustaqim, siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, maka dia bakal mendapatkan petunjuk ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi kita, membedakan antara yang hak dan yang batil. Karena umat Islam sekarang ini sudah menjadi rahasia umum. Kalau dia mungkin ini nak duit 100 ribu halal. Ini kalau kau nak yang ini 500 ribu, agak haram dikit. Kalau yang ini 1 juta, haram nian. Milih yang 1 juta dia. Ya, itu menunjukkan bahwa kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai hudan. Kalau kita jadikan hudan, 100 ribu jadilah, asal Allah ridho. Karena hidup matiku ini di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin yang dapat Anda sampaikan. Ini sudah ada batasnya, Anda tidak pacak nambah lagi. Batas isyraq, insyaAllah mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan ini bermanfaat untuk anak dan untuk kita galo-galo. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah sampaikan kita kepada Idul Fitri, insyaAllah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, jadikan manfaat dari ilmu yang kami dapat hari ini. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Tambahkan lagi ya Allah ilmu yang manfaat dalam kehidupan kami. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana. Ya Allah, jadikan diri kami dan keluarga kami faham dengan syariat-Mu. Wa garabatil lana fi dinina. Jadikan kami dan keluarga kami ya Allah selalu berjalan dalam keridhaan-Mu. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta. Ya Allah, jangan kau biarkan diri kami penuh dengan dosa kecuali kau ampuni ya Allah. Wala hamman illa farrajta. Jangan kau biarkan kami hidup dalam kesedihan kecuali kau gantikan dengan kegembiraan. Wala maridhan illa syafaita. Jangan ada penyakit pada diri ini ya Allah, baik itu penyakit zahir ataupun penyakit batin, kecuali Engkau sembuhkan. Wala aiban illa satarta. Jangan ada aib kekurangan pada diri kami kecuali Engkau tutupi ya Allah. Wala hajatan illa qadaitaha ya rabbal alamin. Tidak ada hajat-hajat kami ya Allah kecuali semua Engkau kabulkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukran jazakumullah khairan kathiran kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Habib Qasim Al-Kaf SAG yang telah menyampaikan ceramah agamanya. Semoga ilmu yang beliau berikan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula ceramah pada hari ini. Kami informasikan kepada para jamaah bahwasannya ba'da salat zuhur nanti akan ada ceramah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Agus Husni Tamrin Yunus. Saya Fadil dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang atas nama kru YMA TV dan TVRI Sumatera Selatan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Kepada Allah kami mohon ampun. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.